Kerana kita dekat Ramadan, selalu saya bagi contoh Ramadan, walaupun contoh ni agak apa, sinis. Sinis Pak Mik, Melayu panggil apa? Sinis ni macam sensitif lah. Sensitif, dahsyat Pak Mik lah. Dia macam melukakan perasaan. Tapi saya ulang berkali-kali ikhwan, bila kita sembang tarawih, kita duk riau, kita duk kata fadlan minallahi wa ni'mah, subhanal malikil ma'bud, kita duk kata al khalifatul awal. Cuba satu hari tak usah kata. Ambillah 29 Ramadan kata, satu Ramadan je tak kata. Kita rasa apa? Kita rasa macam wanita tadi rasa, dia tak solek, tak cantik aku hari ni. Walaupun dia boleh buat kerja di office dia, tapi dia rasa something is not perfect. Aku tak sempurna lah hari ni. Perasaan tu siapa yang bagi tahu? Sedangkan semua kita tahu ayat Quran meletakkan Rasulullah kepada abdan syakura, abd hamba yang paling bersyukur. Ibadat baginda diterima di sisi Allah Jalla wa'ala, dan umat diperintah mengikut baginda. Dia semua orang tahu baginda tak sebut. Dan kalau orang tak sebut, orang rasa apa? Tak sempurna, tak cantik, tak meriah. Masya Allah ikhwan. Sedangkan Nabi menyatakan, kalau berlaku perselisihan, alaikum bisunnati, semua kena wajib tengok aku, semua wajib merujuk kepada aku. Ima akidah, ima ibadah, ima akhlak. Bukan salat saja, akhlak, apa nama kita punya kehidupan rumah tangga, pakaian kita, cara kita berurusan. Pasal itu kita kata muamalah hidup kita yang mesti kita rujuk pada baginda, mesti kita rujuk. Tapi umat akan rasa Masya Allah, tak seronok tak seronok Ini satu masalah ikhwatul iman. Saya ucapkan terima kasihlah pada sahabat yang memberi ungkapan itu semalam. Dia sangat menginsafkan saya ikhwan. Baik Pak Amir, kita sambung kita muka surat 75 kita ini. Kita nak tengok malam ni bagaimana para sahabat mereka buat ini ikhwan. Imam Abu Dawud telah meriwayatkan kepada kita tentang sikap para sahabat dalam bersegera melaksanakan perintah kekasih mereka dalam masalah adab bermusafir. Daripada Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu an, beliau berkata, kana an-nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi syi'abi aw awdiyah wal awdiyah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dhalikum minasyaitan, falam yanzil ba'da dhalik manzilan illa dhamma ba'duhum ila ba'd hatta yuqal law busita alaihim thawbun la'ammahum. Kata sahabat Nabi ini ikhwan, Abu Sa'labah Al-Khushani, dalam hadis Imam Abi Dawud, apabila para sahabat singgah di suatu tempat dalam safar, mereka semua berpancar di celah-celah bukit dan di lembah-lembah. Bila mereka sampai di kawasan bukit, semua dalam keadaan tafarraqu fi syi'ab, semua ambil tempat masing-masing, semua berpecah nak rehat kan, semua cari tempat teduh lah, masing-masing cari tempat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya berpecahnya kalian seperti ini adalah daripada syaitan. Nabi tengok hang duduk sana 5 orang, hampir duduk sana. Apa Nabi kata? Nabi kata, innama dzalikum minasyaitan. Nabi kata, perangai hampa ni aku tengok tadi berjalan sama, lah ni pecah-pecah, biji macam setan. Masya Allah. Zalikum, bukan Nabi nisbahkan sahabat, tidak. Nabi menyebut perbuatan tu. Nabi kata macam ni, cara macam ni, Nabi kata ini ada bahagian daripada bisikan syaitan. Zalikum, innama zalikum minasyaitan. Maka setelah itu, bila Nabi kata demikian, maka setelah itu tidaklah mereka singgah di suatu tempat melainkan satu sama lain saling bergabung, hingga dikatakan bahawa seandainya selai daun dihamparkan untuk mereka, nescaya akan mencangkup mereka semua. Bila Nabi pesan satu rombongan kita keluar, jangan duduk pecah, duduk sekali.
Maka apa jadi? Kata rawi hadis ni, depa dah tak buat lagu tu, semua duduk dekat-dekat tak pergi jauh. Lau busitu alaihim saubun la'ammahum. Kalau kita baling jala, semua depa kena jala tu. Maknanya depa tak duduk jauh, duduk punya dekat. Pasal apa depa buat lagu tu? Setelah menerima nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, kita ambil hadis ni, kita buat tandai kita. Macam mana umat lah ni? Kita habang daripada Nabi, kita buktikan dengan hadis-hadis yang sahih. Apa jawapan dia? Jawapan dia memberi satu jawapan, dia tidak bersedia berubah untuk agama Allah. Dia tidak mau berubah. Dan dia jadi orang yang takut, gementar, nervous untuk perubahan. Dan tidak dinafikan, tak dinafikan ikhwan.